Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kumnong ini syariah yang disorkan. Kapala top pelen jiki pajba. But Ka New Trip Integrated Territorial Organization kalarai ban yaj bet syakmat ban penlong ya ka rally na kabenta ban persya ya ka kasino wat hadian bau menteri rangba kejela u Konrad Sangma ulaong bag sarkar kana miyaj syu syakmat ban penyaj ya ka ketem khalai lane ka kasino Haribhoi district kaseng kalarai ban yaj bet syakmat da ka ba aidau ba kamdon jingshania syu ya u Konrad Sangma namar bakadang dai tang ka jingkren bat kampat don setia kano ka jingpen bena pajba yang KHITO hadian bagi lai lingba gila patai kubor ba menteri rangba u Konrad kongkal ke Sangma ula keren ba ula pensange syua ya ka anjung ko kasino lane ya kita ki license ke ban kod no tang hakikat ni kindiat benar. Tengini kalian macam pasang ni, kumbang ila pembenar apa mana, bahkan dalam karali la ar tarik, mentau benai. Tengini ya beja karali kat ba kesorkar kampat ai lane kan tani apa ya kan notification la perlu pendam no ya kan ka anjung ka kasino. Te kumbang sikon mau syapi ke ba, ya kumno min syania ya kan ka kesorkar kusut kesorkar thok kesorkar syukur la shidep syukur wat iki reunion ru hadian bagi lawan bo ya kador khas ban persya halor ke kasino tapi kan mau hagopor bagi yakhi ya ka CAB ru uang ba kejela mekna kala laj ka CAB henry kadai ka para jumuhi ka bakershan ya ka CA hagato ka por hapo parliament te ni kran be ka basai bo Konrad hi be ban pani de notification lene de order hagini kisi banwan lomkunta ni na kalian kaseng ni yakhi tengah bet kumba kahito kayeng namar kari haga jinglai lot ka hok bat syakri ni yang ratba bet ladai banyale bet ladai banyale to sarkar min pene bet kani ka korbo kalom ka basai yaga sarkar ban nai thok nai komik subani ladai pikwa ba ka jat bendrio karlim da pikwa ka songsok songsngan hapo ka jala pidai ban penduk pendam bet bat kata kedai bet lingba pidai ban ai ka notification ladai ka order pidai ban buru public domain bat pidai ban tip syairu ba nginum sangera bat minjat be hi takum ka hok ka juni ka jong ka bri nyok tret ba nyo ru ya ka jela ka bokot ka busuba ban lat maki bat nakapor pilai hi bat pila sakhi hi manakan ni function sumut menteri uang punno ba piyai kita ke high level hangno kita ke high level ba kum kino kita ke high level henry tang hadian ka tok agnes ni ngina kalian kaseng ngila yang rangba ba ngila pen iru yu ba kidon ki high level ba ngila juba biru yu ba de hagane gono nong rem ba kumno ngin syania yang sorka kapala top pelen jiki ba ba hadu mentaru nyim phan ira ya ka jingkho jingsuba bat ga jingbam sap hapo kani ga jilla bujuni nibu ga jingliru yo kontrak kongkal sama bagani ka dei ka rai ke jongka NPP ban pensange swane ka rai jongka sarkar MDA katangi de ban nongko besai ba phimdei ban syukran kulmar dei do piong ban rai hapo kabinet ban la do pisngo sha ba kwa ban pelat na ginyo ki klamsneo ka ha ba yadai ki khalai akan tu ya sarkar MDA tapi ya berokot kindri pongot bagi dia ban ada ke special assembly ban pas ke resolution ba la penduk pendam lo yake kasino lum kumta ni na kalian jungi min yakhi bet hadu mandala ban penduk pendam yaka an kasino hang ne pok jela jungi kumban jubab yang yo menteri tamba lagi hi yaka jingkren ke jong pi mena ba pi ong ba ya kita gi kot kislag la le shwa ban ujor kiseng balang kiseng reunion bat kiseng boper tela daga dei sisa kunta balai pikan tat no ya ka Andrew jong ba adal ba kata gi bu ge jingkli shapi ko basai ban nai shu pembit kumari padba nai pembit ni kiseng balang bat kiseng reunion hi ba kat ba pat ai daga ta ka notification la de kata ka order ka bapaka wat mot ka hito kan pendem hakmat jong ka MBA nabenta gari ba ka jet bedrew ngingin yang yale haban dayo ya jingjam
Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.